weather to hanya yetemiri no yetemiri no no head katura to sip this afternoon I'm not sleeping yet. Okay, I want to come and talk the little bit about Bible and then reading Bible. Okay, we know about this in the world. We think about we don't have sin, we don't do sin, and then we are the perfect man. But think about is the Bible talk about that no one is righteous, no righteous. Think about so many things, no. Then the who's running, the leadership attack will running, no. Kita nak pakai nyoni at the total loan, no lah. Pasal kita pakai tiang lupa topa loan, oh wait no. The leadership ni kesaya tepa, no. Kesaya tepa we. Leadership ni patopa lo, no. Awan ni kita nak mata patopa loan ni merah lah so yuba, no. Job, no. Job name patopa loan. Job is a restaurant, no. Let us know what are Pakropatu Pata, pay them in, not Devapua, Tagita Krotipa. Devra delay, no? Pay in, no one is righteous, no, righteous. Let us know what are why so we conclude, no, why so we conclude then, no? Get a day, but a sailor attorney, no, targeted by delay, no? Are we any brothers? No, but where are me? Pamara, Bujama, Akroa, Aba, Akia, no, better Sidan, Midala, no, but any bird Sidan, Vitamala, Akitamia, Rateva, no, not at all. There are Takinora, not at all Sidan, not Unorava. We has already made this chance. That's Jews, no. Away ni pa uwara la no pa o leader putera no mara la bakala no pa la kamala pa yuda putir pa no pa yuda putir pa no tera pain ni tera la am gentle allies are all understand no putera mala pain ni pa yuda pu the gentle sidane pa no pa gluga tir pa megi lo powe pa tukita pa kopanata family no better pa loga de pa ulo understand no better all understand sidan kala kasile tade ba phala no pane pa uwada dinitu no as is no art is this written no pane no better mala amilo when emina takweta Paplaweda, no paplada. There is no one righteous, not even one. No, Peter Malo. Away ni pay ni pato udo tamitato not about tirano. Not even one. Tell out over. Even one and tell out over, no? Terra, no? Then about Terra delay pay, no? There is no one who no understand, no Peter Mala. What on Norgava, love with a mata, did a pala, I cannot put out not to Umano, to Norga Sicomano. No one who seeks God, no, Margama to Tiba Casayo, no seeks, no God, no, Margama Tiba Yovano, or have turned away, they have together become the worthless, no. We tell up what color can turn away, no, Hatha, we tell Mala, Hatha, do no awati the pani had did the thought of Britannia Tata water thaw up, David dinner, Tata water thaw up, Pumano. There is no one who no does good, no, not even one, no. Penny walk color cassin a mother to green nor avaitera, tell out over, Pamadaki tell out over, no. But who does good, no one. Then a tetago to a palma tataki norga, but tetago to one. Only Sopoluka to Ramano, Sopoluka to run alone, no. Pay Devra Sico, there, no. Thrusts are open grave, no. Their town practice disease, no. Pagitana no. Gobu, no. Pagitana Koyobo, no. Or other Pagitana Tagita or Pasana Kilopas.
pli ni pane manita no katura bukan ma no malonida la no disease no let na kutara patinya I want the poison of the viper is on their lips no then viper sida na midala hupui no pada asu poison asu no pada no la papli ni ora asu ta plama no loga de the hupui the bo no hu the bo no pane ora supla poison ni midala ta plama no tira no no later no kota ra bakra sukamono no their mouths are fused of the curse and the bitterness no later no na awa pa tirphani pa putana patha kho ni no love we do putana ma la tam si to no putana ma ta si to tirpha no awa ni tinya la no lo ni su oda no putana nana kle uwe phani no let the kutara no bakra patu pasa le tatir pilo thank you brother no let the kuta bakra patu pala their feast as no sweet to no support no it's a running misery mark their way no let the kuta bakhoni beta khida le no beta ma su sa le ta no block le ta sweet no do pa khida le beta ma le misery ta phota na apu no khida le ta phota na apu no let the kuta ta phota na no akle tir pha apu let the bakra tu pala sikolo no tira and the ways of peace they do not know no the ways of peace they do not know silana klele ta hu ta po klene awete te tinya ba no they do not know no ta hu ta po klene no awete te tinya ba no let the hu ta very important this point is that touch my heart okay let the hu ta patinya siko here there is no fear of God no before their eyes no let the hu ta aware me clear the pani no le kasaywa amenya no declare le kasaywa amenya aware the tapli kasaywa never fail no fail no aware the tapli kasaywa tira no now we know this no poitena ne away kaine the thinya no whatever the Lord says no tatuta thought te mi ero te no is safe to those who are under the Lord no when it tira lo pa kanyo te pa lo tatuta to pa la te pa lo no let no so that every mouth may be silent no poitena ma la kai let the hutara ni no ko pu khala ka sine ko obui bo la de silent no and the whole world is accountable no poitena ma la not the whole world taba masha la poitena ma la ta la akra do no but ta do ba ta lo to no ne accountable ta do at to God no ta do ba su ka sa yo no therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the Lord no Peter mala declare ne ke te to ta le ta mi ta to pu no awete clear ko pu no awete sign a ta mu pu no observing sidane mi ta la no atono ro ma we loti lo se le ta no ko da no le ta to phala no rather no trust the Lord we become no conscious of sin no pagitena ma ne aware no nani de ani de pagitena rather ne ani de no say hi no nani de ani ne no let ta ho ta no pagitena no conscious ne one asa per tho wa da le no athinya le agi le asa thinya da no conscious ne let ta ho ta no let the no kota ra pakra patu pata sikolo no let the kona la ta o mu te pha ata le ta ki pu sikolo no ba ma lo pyo we ba de jesu pyu we do okay no
ဘာမှလို့တိတ်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မကြောက်ဘူးเนาะပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာเนาะဘယ်သူမှဘယ်လိုပြောမလဲလူတူတယောက်မှเนาะမှန်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะ restaurant ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်เนาะပြောမဆိုနောက်ဆုံးနေဖြစ်ပြောမဆိုရင်ဒီနော်ဘယ်သူမှကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ကျမ်းစာအရပြောတာအဲ့ဒါ Roman နော်Romans မှာပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်Roman chapter 3နော် chapter 3 verse 9နော် verse 9 to 20ပေါ့နော် verse 9 to 20အဲ့ဒါမှာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါနော်မြန်မာလိုပြန်ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့သဘောတရားအရဆိုတော့လူကပြောမဆိုတယောက်မှမကောင်းဘူးလေပြောမဆိုနော်ဘယ်လိုပြောမှာယောမဩဝါဒစာမနော်ဗမာစကားလိုပြောရင်တော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3နော်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3နော်အခန်းငယ်9ကနေနော်9ကနေ20ထိသူကအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲထို့သောဖြစ်လင်းတဲ့အဘယ်သို့နီးနော်အဘယ်သို့နီးနော်ငါတို့ဒီတဲ့မြတ်သလောခုနော်မင်းမြန်းတော်အလင်းနော်အဲ့ဒါမှပြန်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ပြန်ဖတ်ရင်သိမယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲမွန်လူမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမွန်စကားမတက်ဘူးเนาะ sorry ပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နားရမနေဘူးဘယ်လိုပြောမလဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကနေ20တိပြန်ဖတ်အဲ့ဒါမှာလူကမကောင်းတဲ့အကြောင်းလူအားလုံးကမကောင်းဘူးတရားမှအရှင်သူတို့ကပြောမဆိုမကောင်းတာပဲလုပ်တယ်เนาะမကောင်းတာပဲပြောတယ်เนาะတော့မကောင်းတာပဲသူတို့ကနီးလန်းနေပြကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမနော်တရားသခင်ကစင်ပေါ်လူကယောမလူမျိုးတို့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်เนาะကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်ဆိုတာကတတိအများကြီးထားရတယ်เนาะလူတူတယောက်ကိုစော်ကားလို့မရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးเนาะဘုရားသခင်ကမကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးပို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကတော့ကရင်လူမျိုးเนาะကရင်လူမျိုးဆိုတော့ကရင်လူပဲစကားပြောပါတယ်เนาะကရင်လူပဲစကားပြောတယ်เนาะလက်တနခုတာတော့เนาะလက်တနခုတာတော့ပကရပါသူပတာလပတာမပူเนาะ no one is restaurants เนาะလက်တနခုတာပကရပါသူပတာစကလောเนาะပကရလေရာပကရအမှုဒီကဆာယကလေတော့ပကဘာစကမဒီလေပကဘာလေတယ်เนาะwe should be think about this okay we think about sometime as we are the great man it's not the truth okay we know that God never punish the great people only just punish about the sinner people they doing such a thing that's right now ကျေးဇူးပါပဲဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကရင်လိုတိတ်ပြီးတော့ဗမာလိုတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကရင်လိုပဲပြောတယ်နောက်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်ကိုကအင်္ဂလိပ်နဲ့ကရင်နဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ translate တာအမှန်တိုင်းတော့ကရင်စာထဲမှာအမှန်တိုင်း translate တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့တီးတလောက်တတ်တလောက်နဲ့ပြောပြတာနော်လက်တခုတော့ပကရပါသူပါတာလက်တကြီးတက်လို့တီးပါရှိကောနော်ကရလပလေကရလပမာကရလပအမှုရှိကောနော် we should think about this here is the gospel talk about the Roman chapter 3 verse 9 to 20 talk about the Paul talking to the Roman people okay no one is restaurant the right thing okay remember this my brother and sister no one is righteous okay because our lips our mouths talking so badly sometimes we say to other people we don't want to see or we don't want to talk about him this man is very bad to other people they got it affect very dangerous okay sometimes they will keep by themselves this is not good thing we should talk about the good thing and take care of the okay think about ourselves and think about other too
Okay, take care of each other. The great thing you will get one day. Okay, people love you. Maybe the people talking with you, no? Litan ko ra kasayone ka ketula ra tu kasayone keleta ra tu koplo tu dokanata tu leta le tamita to pokone lo. No, tu me tinya lo da tu me pata totalo ba ne. Think about turn, okay? You think about you are not restaurant, but you can turn, get in the car hard, okay? And then later you will get happiness with your family, and then you will make the new vision, okay? This is a great thing, no? No? Thank you for everyone watching my channel. I put in the Bible, the verse under the channel. You can look at best and then you can read it back by yourself. I don't know how you feeling about this by yourself, okay? I think about maybe the God teach you, okay? Maybe you don't understand. I know that we are not perfect, but when you pray to God, God will open your heart and give you Holy Spirit. You will be understand, okay, one day. Thank you, everyone. Bye bye. We see you later again. No, bye bye. W no mano, but chill out. Thank you. Keep no. Now, nema tu jara mano. Just